В коридорах и аудиториях Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова не протолкнуться. Здесь готовятся к проведению традиционной уже 17-й Олимпиады по крымско-татарскому языку. Ее приурочили ко Дню родного языка. Олимпиаду торжественно начали с поздравлений и выступлений студентов университета. Инициатором 17-й Олимпиады выступил факультет истории, искусств и крымско-татарского языка и литературы Крымского инженерно-педагогического университета. Çok şeyler değişti 17 yıl devamında ömrümüzde değişmeler, cemiyetimizde değişmeler yüz verdi. Özümüzün yaşlarımız büyüdü ama maksadımız değişmek. Kırım Tatar dilini yaşatmak, Kırım'da Kırım Tatar dilini saklamak, Kırım'da Kırım Tatar dilini inkişafına hizmet etmektir. Balalarımız birbirinden konuşa, bu muhitini duya, Kırım Tatarlık muhitini teşkil etmege, böyle bir muhitini yapmaga, yaratmaga elimizden gelene kadar tırışamız. Более 130 учеников 9, 10 и 11 классов приехали в Ахмеджит из разных уголков Крыма, чтобы проверить свои знания в области родного языка. Ana tili olimpiyadada mana pek balaban gurur iştirak etmekge ve ana tilimini bilmek ve onu inkişaf etmek bu pek balaban şeydir. Bu üniversitede benim ağam ve ablam okuyorlar. İnşallah ben bu üniversiteye girmek isteyim ve öz tilimini da açmağa. Bu olimpiyadada iştirak etmek bu acayip bir şeydir ve ilim göstermeye bu pek yaxşı fırsattır. Bu yıl ikinci yıl olimpiyadada iştirak ettim. Öyle bizim güzel hocalarımızı dinleyip pek heyecanlandım ve kısmet olsa bu olimpiyadada birinci yıl kazanırım. Любовь к родному языку участникам Олимпиады привили их учителя. Около 30 педагогов приехали на Олимпиаду со своими лучшими учениками. Мен афсуски 10 талебе кетірдім. Да, авес еткенлер пек жоқ. Аллаға шүкір, тіліміз жойылмай жақ екен. Авес етелер іштирак етмеге. Авес етелер білгілеріні сынамақ үшін, іштирак етмек үшін, өздеріні көстермек ве танышмақ үшін, да зияде жоқ білгі алмақ үшін Олимпиадаларда ел іштирак етеміз. Екі талебім кетірдім. Олар bu merasimni pek beğenirler. Yıl bir-iki olsa da ama talebelerini getiremiz. Onlar pek kuvana bu merasimde iştirak etmeye beğenirler ve onlar için bu böyle bir adetlerimizi bozmayık deyip, ana dilimizni inkişaf edeyik deyip çalışırlar. После торжественного открытия школьники с волнением отправились в аудитории выполнять задания. Olimpiyadada verilecek vazifeler bu birinciden iki basamakta yapılacak testler olacak. Gramatika boyunca, Kırım Tatar dilinin gramatikası boyunca. İkinci vazife olarak diktant yazdırılacak. Победители ждут грамоты и подарки, но самый ценный подарок для каждого ученика – это уверенность в знании родного крымско-татарского языка. Bu mektep talebeleri ve 11. sınıf talebeleri arasında birinci, ikinci, üçüncü yer algan talebeler kiriş imtihanında hoşma bal kazanmağa imkan kazanalar. Yani böyle bir güzel şarayit yarata bizim olimpiyadamız ve bundan çok talebeler faydalana. Второй этап Олимпиады состоится в марте. В нем примут участие студенты университета. После его проведения будут подведены итоги.